Niho ndahurire mam ngimwira ati mam ndeithia na msanii fulani kuhana akihe da ahe ngimuhurira thimu akinjira atiriri ikatiriri ntugacemania Blue Spring nona twa drop camera person niho ajirie gucenjia story acenjia story akianjikujira uhoro wa media he mzee akakani kama sasa anageuza kana kuniambia no miaka ile tugathaka tawe ndingekuhe wira o uguo no nginya urige na rigenagia akiuma gete kia mbere ayo ka back seat agikomia gete riu giaku yani geke gake ria arafu rere akomia gete ni ajiri gukuhuta hutia na kufinya kufinya matiti keke ni ajiri kuruta nguo akaanza kuniforce nishikashike hiyo mjulus yake he maundu maripukire online page ya Madam Haki Hinga. Hero mwirori wa muhya wa maingi show gunyitio ni muthenya wa umuthi njitago muhya wa maingi na ni kiumia kiega ndiragiuka haha ngithii na mbere gukurehera ngano cia mwanya utareko tugikurehera stories cia guku inspire gugukenia gugucanjamura na muthenya wa umuthi ndigicenjetie no thiete na mbere kuhunga ngigwethera tumaundu twega twagithikiria twi hamwe tugagikena na tugagituika inspired na mwena uyu ngindi na sister itu haha ni egutwira uria etagwo no itanakwira atanatwira uria etagwo njitikiria Gurikana icon ite rya kuria mbere gucemania na mitambo eno itikira tu subscribe icon ikoretwo guku itikira kuhutia gakengere nigetha hingo ciothe video njere ingira wakwa uyu wa mbere kumiamukira na mugeni witu o muthenya wa umuthi gaka ni kairetu karakigeria kwiyukiriria no Inesmates ni arageria kwiyukiriria no muini ni ainite no content creator tani no hindi imwe thabari-ini yake ya o gukigeria gutuika mundu kana gutuika kana guforo iroto ciake na agituika mundu wa bata society-ini ni agicemania na mundu wa mutikire advantage which is very sad no itukorwo tukimenya ndeto makiria kuma kuri ndikwenda ndimugire muno ugwenda urone kamera endo utugeithie. Yes, how are you? I'm very fine. You're good. Very nice. Hello guys, nie njitagwo Triple M Favored akuma kurego kwa Gikeno TV. Nyumite kundu gwitagwo Nakuru Thukia gicagi gia Shadiriki kwa mutumia wetagwo nyina Njogu kana Wambui. Wow. Yes. Nice to meet you, Triple M. That's me. Thank you. Hello to the mbere. Yeah. Na ritore Favored ri. Eumire ku. Rito Favored ri ni karugano by the way. Ungikaigwa mundu akita Favor. Menya nagerera ka rejection hand. Yes, ni kaundu kari karito by the way. Onini ni wakwa ingigoka riu hoe njire Ngai nie ndikwenda gwetwo ritwa fulani ndirenda riu njitagwo like ndimurathime njitagwo Favor ndina Favor tondu kiria ni kaundu fulani ndagereire ukona ati ukanjigwithura ni tondu wa kaundu gatiganite ukanjigwiciria maundu maingi ngino kira Ngai nie ndirenda tu Favor yaku. Yes, na Favor wagicemania nayo. Yes. Wow, Triple M wakurire ku nie ikajuge ndambiriirie gukurira gicagi ndambiriirie gukurira gicagi gwitu Thukia the last born gwitu koguo no akimenya tu last born uria twikagwo uria riu muturire wakwa ari mwega gukuo ni aya nene ugekoria no ndikingikire last born angikorwo baba itu ndakuire ndi munini to ndari munini muno ni ndiriragiria okoro ni ari ho nigetha tuongere twana tunini ndigakorwo ndi last born no wega tondu ni wendi wa Ngai koguo ndakurira Thukia ndathoma nginya ndakinya kindu class 6 riu ndagweta ni mwaka uri kuri makwa njiko ndarira miaka ndemukoro riu ni ndakinya class 6 ni akejuge tu kwa hingo ya election election clashes share 27 and stuff in KK ni wari 6 nikuria ndemolana ngisia nani ndari hau nani wari hau ndari hau 26 yangu ndari kirathi takiu hau riu ni hodoki no ni ndaigirite cukuru tene by the way to ndari munini muno niguo riu tondu wa maundu matiganite mami itu ni oririo kana wende guteithio kurera mwana na riu no hinya ningi gukorwo kiheana last born riu ni niguo ndekorire
ngekora Nairobi ndekora Nairobi nikio njugaga kaingi ngarago na mamu eri na dad riu dad uria riu no cio ngini agithire riu ndina mam wa gukugwa Nairobi etagwo Reverend Esther Kafiro na dad etagwo Bishop Jeremiah Kafiro ndi mwana wa Bishop. Wow. Acio nio makurutire kuria thufukia. Rio nio maduta thufukia madehe Kanairo. The class 6. Kanairo. Doka Kanairo. No, aga doka Kanairo dwe ni atia mekire makijokia class 4 tondu ndari munini muno by the way. Miaka kana? Ona miaka okay kira kindu ndari o munini alafu ona thukuru ngirwa atiriri ufatie gukorwo wi class 4 dwe ni atia mekire. Dwe ni atia mekire no ndaikarire hanini ngwicira tamu imwe gicoka riu ngithie class 5 ningi uguo riu ngithie uguo ndikitie. Wow. Yes, riu ndathomera gukugwa Kanairo primary na secondary. Secondary. Kuria ri makuoya ri niwe woetwo wi ikai kana mwari ciana nyingi? Twari ciana nyingi hingo yo by the way no iguaga ugigwa Reverend Esther Kafiro ni ahunjagia hari go Inoro TV. She's my mom, I love her so much. Ni kagoria riu we agetuoya ni children's home abagiriria nikio iguaga kiuga we are the pioneers. We are the pioneers. They my first born na gesagidale last born rugioka guku gitwika first born gitwika first born riu ndokire kundu gwitagwo Emmanuel Children's Home. Emmanuel Children's Home. Yes. Kure Emmanuel Children's Home. Riu ni kuo turi. Muturire kure uhana atia? Na mutu okay generally muturire wa Children's Home riu wona watigithanio na aciari ukoragwo hana atia? Okay, digiuga okay juge ciana icio ni cia Ngai na most likely Children's Home andu ingi ni matekaga kiria itagwo ndo makaji kuona ciana iria citirehota citireka kiri kuguo no ma take advantage. Okay eke mothe tu ne goteka emotional direda to take more emotional but what I can say ni rere kuna a lot of challenges ni uratamani gukorwo na that career bond. Yeah, that's bond. Yeah, alafu rere ni like mundu giguthikira lao and then no at least ni urakurira environment kwina andu aingi and stuff na ithwe kindu kiria ngenagira Ngai ngino muthio twarerirwo wega tuonirio kigongona-ini no ho tungiona kiria uteithio witu koguo na tungiagire kindu twathia kuhoya twathia kanitha kindu kia mbere ona thutha wa gwika harambe tweka atia kandu hago wa kanyumba twambire gwaka kanitha riu twatura kanitha-ini tuhoyaga na ni tuonirio mwaga kindu tigai guthi kuguo mukihoya kana kina ki ni wega mugathie tondu baba wanyu Ngai ni baba wanyu ni mamu wanyu nona riu koguo rire orate na kindu kiu ni kiaga tondu no muthio ona ningiaga kindu ka kiki njiraga Ngai no amenya nie ni we ndihokete ugetara na iguru getara na iguru na ni wega onawe mwiroreri to wega ati uthia okiranaga mathina maku ni wega ukambaga kumenyithia Ngai tondu he has never disappointed me and he has the answers to everything. Yes. Wow. Riu ni muturire wakwa koretwo guo no he kaundu kahanikire ni ugire ngoragwo ndi mwaini ndarikia warikia riu kuria Emmanuel no itabete kurekia ndugadi gukuhe story nyingi tondu ndirenda gukorwo ndi we don't want to get emotional no gakasifu ndinako ndafundithirie ngoro yakwa gukenaga mahinda makiri mothe kumiririe niguo na nikio TV yaku iretwo gikeno no kiona tugakena nigukenaga mahinda makiri mothe bethi andu matimenyaga ni inspiration ya maritwa mangi moimaga ku ni favor na gikeno niguo no he kaundu intendaga kuriganirwo haria wini wakwa wekiri uria like uria ndambiriirie kuina na maundu magitiganite ndirio kugwo Children's Home the class form 1 ndarika class 8 ni woka ni kwari na msanii fulani wethaga talents na riu ni okiri agicemania nani ai akiana kairetu gaka ni very talented akiana kairetu karaina na ki riu niho augire ni agukorwo akindeithiriria uhoro wa musically andeithie guthie studio kuina ni ngiona ni ndakinya ukiona bas
ndaratuika celeb nikoria eni kushtu andu agicagi na maundu mangi magitiganite nake ngwire wa tiwega kwihokaga andu tondu no magutirie tondu nona ndiri o haha yes uria gwathire okay nie ni ndekirwo ria ni ndairwo bethe na ngitwarwo studio no nie ndatuire nyinaga kuma ndi form 1 no mothe wala ndingikuonia ni atirwo kangero mani gai kuinaga yani nie nyinete niona thukuru matho kiria ndi cukuru kwanza high school ona horo wa mafuko ndingiririkana chemistry kwari na maundu mariku ndingiririkana ndarero iboine oru muno riu nie ndonaga ni ndakinya thina yothe na industry no ngumeina makumenya matioi mwero wakwa no menya ni uria weretwo were uma urionekaga TV-ini ukumenyeka utire handu wina age yo ri kuoneka TV-ini ungegwira ni kuoneka TV-ini ne kuria ona utekurihwo arafu rere kindu kiu gya kuheaga motisha nona okorwo rainaga rita rimwe ukaina maita maingi okorwo rathia kanitha practice rita rimwe wiki ni umeria cukuru ni uthire kuina ugiage mundu wa keyboard at least yes at least nigetha mundu uyu ugania guguteithia ndakone atiriri anga kairetu gaka no gwiko nona rugikorwo ngina igierirwo atiriri ndigane na shukuru igierirwo ndigane na shukuru njage guthie shukuru nigetha thingaine igiekirio guo ungiambire gutiga githomo kaine kwari no wakiendete woini na riu waina ri waina ri no wakinjira nginya tha icio kirio haha ndurakiina tha ici ni atia gwathire na mbere riu wini uria wothe wainaga wi high school ri heno ndo wa guteithiria he ndo andeithiria okay ingiuga atiriri no uria ndeinaga ndi shukuru muthenya ucio gwa ngeina ndikiria gotire gwiciria tondu ni most of the times uria ngiuga ni time yakwa nene ya shukuru yathirie uguo tondu kindu kia mbere wathiaga event ni na event icio na wasanii makimake titha icio go ciakorwo cikiambiriria cianjiriirie tene muno na koguo ni wakoragwo ni urathie ma events maingi ugacemania ngina inia ngi by the way matioikaine muthenya ucio yani miakeo ya tene na riu uguo mwanji kuina nao ni mamenyeka kina kiwe rio hau wira waku ni gutindokio yaga mbeca azirutira gutaithia toni ke ngwire gutire ni ona ndingekuonia rwimbo ndarutire muthenya ucio ngwire ni ruo ruru ona ngimwikirira nyimbo icio by the tondu na tu audios not ciothe tondu ndarecordete nyimbo 6 ingikora mungigwa tari kana karaina mutingeciria ndari kanini muno nyimbo icio ciaku ri itiarekordirwo nyimbo kana ikia marketirwo wega kana wainagira kana wainaga iriku Dainaga gospel uria wathire ni ona ni umuthio ndioe na ndingikwira niki tondu kindu kia mbere musani uyu ni ari na studio riu ona event ici twekaga ni kiria icitagwo ndo ni cia kuhoya mbeca cia video andu ni merutagira by the way makurutire video yes moke mateithie kana gaka kaimite handu fulani gaka karaina handu fulani the children's home yes riu ni narrative ria pushaga riu moke mekioria arafu nigetha tukarutire nyimbo na nie gotire bethe okoni ni warutire no kondo ngendirikana to ndari mwana by the way no nie ndingikwira he video yaumire kana i video ingikuonia ni we no ire yakorirwo ikiuma me I don't know the reason why na ndingimenya no nie njugaga atire no me gutire mbeca ciakwa ndamuhete ngamwira ndirenda unjikire au no riu koguo gwekire no sawa uguo mbeca ni ciatumagwo biu nginya kuma diaspora na okay wari munini no ndokire mwana wari form 1 ya form 2 nie mbeca ni kirutwo no uraigua no gucoka wirwo atia ndirona ngira ndiraririkana umuthi uyu
Namenya dogi okinyona kindu kiria kiandakaragia ni giki. Mom madatwire ndimahoyaga fare thie town agarute gaine na he muthenya umwe like na feeling vibaya nikikumbuka lakini ni sawa. Unajua mtoto ametoka wapi, pesa anaomba ni akina nani, dire nyika kire ya kuguo turi aige no anyita arafu mwana ni ahoire geke na geke ni athire gina heri mwe dada ani zindikishaga akejera Mary unaona kaa hii wimbo kuna siku hivi utajiona kwa TV vile tulikuwa tunaambiwa. Yamera dada hata sijui hadi mimi nimechanganyikiwa. Nitondo ameshiria masho nitondo arere beka gwera ni ndegatagiro school fees muno by the way. Nilikuwa nafukuziwa school fees sana alafu unaona we munene kwina shanege hau ogwo. Ro nie first of all mudo yokira uninstill hope in me. Ro nie kedo kya bera donaga aterere sasa mimi na school fees nitaka mtoto wa tajiri ndiregatagiro school fees todo nejerirwa we ninyo ni urihaga itiguo na kindu kia mbere ni ndirona ni urihaga to andu ni maruta besha by the way to ndathiaga ngacemania na inia nene ngai nie ngakena kumbe ni orimu no sawa kaundu kau ni gathumburire muno rira ndarikire form 4 ajiri kwina we class we form 1 wakinya form 4 there is nothing you can show nothing ngutire kindu ru nie ni ndajirie gwiciria muno na gikinya hando ginageje gutwika suicidal tondu he uria ndonaga muturire wakwa ugakorwo no anyita ni ndari na hope nene or na like a picture. Yes, a picture like before nifike form 4 nitakuwa maisha yangu itakuwa hivi na hivi nitakuwa nimechange no anyita roho niho ndajirie gukorwo nita depressed tondu nie kindu kia mbere itagie kire ni kwiyuraga tondu ni ndathomithitio kanitha-ini ngero atiriri nona andere meyuragaga mathia kwa shaitani direct kwa shaitani rukiu nikio ngino muthenya wa umuthi nditigagira nona no nie ninge ndari o mukegu tondu ndeciragia uria ingiuraga kahora namenya kwi uria ungikua kahora ukira gukua rimwe we itana mukwa ugukua rimwe wanywa ndawa cia mbia ugukua thaicio na 2 seconds tutigothira no anyita no wiki undu ukue kahora kamwira ungegakua ndi gukorwo wahera gukorwo wera ngai akuohere riu nie ni ndetinagia ona ndi mara maingĩ by the hem that ndetinetie gutu nge bleed yani nika bleed arafu unajigongesha ndegothithagia muno mutwe nie ngina mutwe uri nduragwo ni mutwe no I know the reason why ndado ni majiraga siji unafaa uende check up nini na nini wehorithagia mutwe nigetha ukue kahora sana najiumiza mimi mwenyewe unajikata unajiumiza ninalala kwa chini ya kitanda nigetha gusie heho ndoikirie ukakoroga muthanga ukanywa ukakoroga muthanga na mai ukanywa yes no gakora urio haria urio guku thino by the way ugaji kuona ruo ni muturire uriku ni nderago yes munie ngikora no ndiamenyaga ni gathina ndinako tondu nie dari confused like nilikuwa nime give up na hii maisha nilikuwa nimeona is the end of me hata kama nilikuwa nimeona my future is so bright nikaona it's a no arafu kindu kimwe ananijiraga andu kaingi ni wega kwaria riria kindu kiraguthumbura kindu kia mbere we were so close with mom lakini singemwambia anything ndiamwiraga ona ki okay angeniuliza Mary nini na niko sawa unaona hiyo ndio ilikuwa mtindo niko fine lakini deep down inaumia no anyita na ni wega kwa totokorwo ni angianyetheire solution na njira terere ufatie gweka no na ni ndakiraga na mathina makwa lakini the reason why nilikuwa na nyamaza tondu ndonaga toni mwana no anyita arafu maundu macio ni ndarikia form 4 ndakihera ru dauma ru children's home acoka muci uria ndekire ni riri
ndaumire immediately tondu mamu ni andwarire ga course kanini gagwika hair and beauty and mucokagiria ngatho niendaga kwa darling and then after that nikaanzanga kufanya I guess siku nini juni already nilikuwa najua kushuka and stuff kwa na dathire 3 months and then nika graduate and then nikaachana nayo ngiajikuruta wira salon ndu ndire hau kwa salon nini hoda jikwira mundu ati unajua mimi ningekuwa mbali sana unajua nilikuwa naenda station fulani ikawestiwa ngiajikomotareria akejera but this is not too late you can still do that oyo munini muno uhigo ndona ndare ki form 4 uhigo ndira prepare kuoya ID tondu ndenda guthurana nda wikirie uria ngina we ongagerera kiria eheru no ari ki form 4 no anyita ingikonda ari ki 2012 form 4 ndigegere ka mundu gakoro biu rewe da reu gekore akijira that you can still do it ndihore udeshiririe ngiuga ati ndicoka haria ndika ngenderenda gwika ona nona tondu of which by then nasikia ilikuwa linisaidia to their level best kunipea fair nini nikaimbe nina nini so what happened it happened nwanyita uni dashokire gwito gesagi ngeroka thifukia gitareria mami wito akinie kuhana na kuhana wikaire ani ndingemwira maundu mothe by the time ndetigagira na ndakage stress nwanyita ure mundu angienda mamu ao ndarenda stress ni tondu wake haru ni hoda adamwire no nyende guthoma no nyende guthie college na ndrenda gwika course ya mass communication wow mami toni akire na mbeca ndari na haria form 4 ri ndukunjirite umite na grade iriku iwe no nginyanyanirire haha Nero no akenda gutuika mutangazi no gutuika mutangazi iwe ngwire andu no ti othe by the way languages ni tuhetukaga wega fiu wega languages ni tuhetukaga icio ngimutikende cia mathabu tani githweri ndata kuenjoy ciothe na githungu no kana ithabu na chemistry sio equation ndacionaga ngona nduma ukona nduma fiu mathabu ona mathabu ni ndanyitaga languages mathabu ingiakwira we wrong course kwa sababu andu a mathabu matifati gukoro bakinyita mai matifati gukoro guku aniguo I had to fluence yes mundu rahota kwaria fiu riu nie okay kuhetuka no wega ira ndanyitire kwani konini nani yaku nani proud of it onko ni shembe no ninge tishembe riu nie ngira mam ndenda guthoma koguo no nyende gwika course fulani akire na mbia mito nundu wa gukena mwana ni enda guthi cukuru kina ki akihang'ia guo agukomba akiendia ngina tung'ombe ari na tuo hau gwicokaniriria biu akindwara cukuru nie kenjige riu nie ndangithoma na to help guo nie ndari o haha ni ndikuhena ni abai ino yakire ya Liz wanyoike yes hau ni hoda thomera kwa madam Liz yes hau ni hoda thomera na nyonaga my classmate mego kumtandao ni kayonera ni ndia yothe koragwo ari andu anibs nona mundu wothe we online ni andu anibs all the time you ni andu anibs ya shukuru ena products it's one of the best it's one of the best by the way tondu ngirora othe amungaiva Nicolas othe ni anibs yes riu nie ngioka shukuru ngithoma ngirekia niho ndethire ka internship na Ngai ni mwega no eke njuge atiriri nona haha uguo ungikorwo ni urahetukite wega ndahetukire wega by the way shukuru college ni ndahetuka wega maiki ya kure Ngai ni nyamire ngwisi yetero ya kindu onje sumonda hapo iko sawa tucokerere tukurenga iko tu sawa oneno no wekuothe ni ga part tukanini aharu turarie niho tukurenga sawa thukuru college ni nguhetuka wega fiu by the way
Rĩu my lecturer nomenya kwĩ ũrĩa andũ matũmagwo ũkerwo gũtũmwo media house fulani ũyũ ũngĩ agũtũmwo ĩno kĩkĩ ũguo. I was amongst the best. Koguo ithuĩ kwĩ arĩa matũmagwo Royal Media, kwĩ arĩa matũmagwo Media Max na kĩna kĩrũ ndarĩ arĩa yes nĩ ndarĩ amwe arĩa mathiaga Media Max. Nake ngwĩre Shaitani nake akoe mũhũrũkia Agomatika he. Wewe ugado jiguaga tinta kakanyanga unakanyanga nani? Mama no murathaka nake nari igoro na nyo mutire mwakinyagia. Mutire mwakinya igoro nioe mashimo zote. Au mirana araika avad. Imagine. A third of the angels. Alafu araika makiuga ati acio metheka ni mona thina. Yani ni mundu wina hinya. Ni mundu wina hinya. Muingi muno. Yani uguo andu mahuthagia ni tifugaga kuhuthia. Tondu nake nioe ageka undu. Riu nie ngoma nake ngirire handu nie thiete. Ndigebatie gukorwo ngithie Media Max. Eke ndukanirwo tauni. Merere kia forwo. Geforwo. Maratathi makona menya ni muthiana to bahasha keke niwethire ka dress yani you see I'm so happy geforwo geyo kila kindu. Mimi changanyikiwa. Nilikuwa nafaa kufika nilikuwa nafaa kufika by 8. Nilikuwa na press card ya shule ilipotelea hapo. Tufesha dahe tu mami tushiorire hau nigihana data dukanirwo kiria akameme Media Max mena gukugwa hakuika KBC street etagwo atia koragwo ni wajiri guikoroka baba station ana kuria kienda etagwo atia sijini ndiraririkana Kijabe street Kijabe yes na kugwa ni ndigebatie guthi na gukordio ni uguo nigetha riu follow the fara to follow the fara follow the road ni ndekorire ndirathie na bus station nie ngiuga tondu ni wathi ndahoire gathimu uguo ngihura thimu gathimu yes ndire na kindu by the way na gathimu ndirahetwo ni my big sister tondu riu nona nie ndireka uhoro wa media ndingigikara na kabambe ndingikara itari na thimu no nginya andu mone mtandao riu niho gathimu gakiura uguo riu niho ndahoire ngiririkana by the ndathire ngiririkana ni ndathiaga kiria studio guku town ndacokire studio thindoreka kwina mundu at least ni akumenya nigetha hore thimu nigetha ndumirwo kiria ndatumirwo njoke na gwito tondu ndiehota guthie interview ni ndathire uguo na ngiyo gugithie uguo nie ngicoka ngiona ndingikara haha ngicoka gicagi mami witũ ngimuhenia ngimwira kuma kwega kina twero tugacoka next week nie ngikara wiki ya mbere gicagi ya keri ya gatatu nitwakije ndurari uthie wira we niki kiuru ame ora kurahanikire na ndarekore riu nie niho ndonire ni ngumuhe stress ngiuma Nairobi angiuma gicagi ngioka gukuguo Nairobi ngithi ngibishaga ma media houses ngimeraga you know I can do this you know I can do this just give me the opportunity yes gaini mwega ni ndathire Sloth Media hingo ni riria Mount Kenya ari na ritwa muno yari iguru na njokagiria ngai ngatho na ngatia the head of TV by then etagwo Jamlek wa Iregi alinipea the opportunity to shine na kehe na geshine by the way ni ngeigwa ngiona TV ni ngionaga riu nima riu ni stress ciakwa ni ngukwirite ni ndanjite gukorwo depressed ngianjia gukorwo suicidal ngihana the platform ilinipea hope ikanza riu ngihana tajajia kuheal no nyita riu ngikorwo ni nachangamka kidogo and stuff riu boom covid ikakuja covid kukuja tukirogamio kura TV ni yes tukirogamio tukirwate of which in Media House mob zilifanya hivyo shikirado maintenance kwanza mabe matigane mabe mahorere tondu kwera gutiga corona na utigakorwo andu aingi ni ndarogamio ni thijikare nyumba ndikara ndeika njagi gwiciria by the way mimi ni overthinker ndetagwo uguo ndijiga gwiciria muno riu ndeciria muno ngianji kurora hari ngiri thaici uri ngikoretwo ngika ngianjia gukorwo riu ngianjia gukorwo ningi ndirathenyo ni meciria ngikora ndirarira o muthenya ndiraruga ndiraria yani sifanyi anything na katu hivyo nimeboeka tu niho ndonire mani ndaikara haha halafu covid gina dogiuma jothie so nikaona tu nirudi Emmanuel nikarudi then nikaona hapana ciana cicikuona atia by the way ni ndashoka ninge mundu ari ginya TV imagine
ngeihoria ngira Ngai okire kunjiragira Nairobi. Niwe basi. Nina thaici. Nina thaici ndoimira na bara. Bas. Either tondu ni uraregire ndinine. Riu thaici tondu ndauga ngwiyuraga kahora ndirakwo ndirekora ndiri o guku. Ngiuga riu nie either you kill me or I'm done with you. Riu ngihitania na Ngai fio by the way. Riu niho nona ile tu uko desperate, you need a job. Riu ndugaga any work I can do. Ori ukoneka. Ona wa nyumba. Yes. Ana nyumba ni gyoje ukorwo gyoje wishira gishoka. Riu niho ndaririkanire by then ni ndajirie gwitirwo tukiria tondu nwamenya he andu makinyonaga TV-ini na ki. He mwana kite ndakuriganirwo etagwo JT testimony ni bado unikochete na musically na about my music na I may play a big role by the way. Na by then sijui nikatu alituma gagainoni kama kiretu gaka nige kwenina and stuff. Akejera atirere by the way ninataka kukuitia tu shoot kadha twa muhesh fulani. Muhesh. Mimi mwamogo ithivie guys. Muheshimiwa. Wainaina wa Jango. Akejera dumekagira tu voice over and stuff. Hey, shai wake kwa Muhesh. Nashukuringi hadi leo by the way. Muhesh atakaa nijui alisema mpe kazi. Kwanza alikuambiwa alikuwa Mount Kenya nini. Gajagwe kato voice over, gamwekera to video twago post YouTube, YouTube, Facebook. Nonyita rere kware na COVID rewe waheshimiwa ni maheanaga thanks shukuru matagi magwethamba moko mathafuni nonyita rugo niguo nie ndekaga ukaheo ngiri uguo okahora ai migege na jigani gigace kegerie tondu COVID ni ahana ta ya horera ekegeri kana onyone wira kameme ndu noni guona ati onokora ni ndatumitwo ku ni shukuru sina connection sina anything sijui mtu yote hakuna mtu wetu wa media unaona nwanyita gukoto ru giuga no de Emmanuel ni ndashemanitie na msanii fulani Amusanya wone ndimuonaga handu fulani riu ngiuga atiriri reke nyone kana andeithiririe ni ndimuonaga agithia amonaka meme ni athia ngago guo ngiuga reke nyone kana andeithie uria ingiingira hau nioni ndire namba ndire niho ndahurire mam ngimwira atiri mam ndeithia na namba msanii fulani kuhana kihe ahe gimuhurira thimu akijira atiriri ikatiriri ntugacemania Blue Spring nie ni we ocio ame uko desperate yes you are desperate githie Blue Spring no meru ndeshiraga bas mimi nimepata kazi niho ndathire Blue Spring tukicemania nake akijira telefone nao aguchukuanwi so kenye utafanya ninaweza kupea kazi utakuwa unanihostia my YouTube channel. Ari na YouTube? Ari na YouTube. Niru endaga ni msanii naona ni msanii no ni ekaga to hosting yogo no ti professional no anyita no ni endaga mundu ngimuhostira channel yake. We kenie gene ngimwira already hagabia sigana kijira 1500 per story. Wow. We nikona idili meivana hata si ile mambo ya kadhao nilikuwa napewa na Muhesh giuga bas ruge hemeshire ni makwa ngimekaterere o wiki dire mekigi 10,000 o wiki dire mekigi 10,000 ni gwetuma ruwe ngimwira ruwe ona hari otigaritie ni uhe mundu tu a kamera ni gode wira no ngejira twambiririe rucio. Little did you know. Hey, guy. Hakunanga kitu mbaya kwa desperate. Jehova, hey. Nie ngiheo wira nagio nithonyo na mundu wa kamera. Nithonyo na mundu wa kamera tukithie tukiambiriria shoot. Twambiriria shoot no amenya mutire muraheo ma password ma YouTube na ke koguo no nginya uri mwikira uria no nginya
ure mutware ona after ku edit nake athi upload kwa channel yake YouTube yake YouTube ni yake. Rumu thonyo motwe Blue Spring to the camera guy alikuwa na ka studio hapo hivyo Blue Spring hapo to next. So akatuambia aje ati menya ni dare arahiyo na shirigio na shootete video nilikuwa nimeshoot ithatu already na ni muthenya umwe twathie shoot. In fact igethio muthenya like it's only one day nimefanya video tatu. Hiyo ni biashara 45. Nona riu ni ndeciragia ni ndiraino kana 45. Muthenya wa ucio agajikonjera ati tuthire turekera video YouTube tuone views iria cigũka. Niĩ ngĩrigwo atĩrĩrĩ turarageria ũhoro wa views kama ni mimi nichape kazi already. Ushaona juu unaona mimi bethe ukiwa unataka mtu akupe kazi umutumagira to demo ya uria ongeka koguo nagioka gukuhewera ni aramenya uria ongeka ninge ni aje kuheana excuse unaona. So mimi hapo nikaanza kuona red flags lakini nikasema ni sawa atanilipa tu. So mimi nikakaa we muthenya umwe githie twade tushemanie Blue Spring ata si muthenya umwe nona ri muthenya ucio twatwara videos nake muthenya uyu ungi niho twathire tondu augire he video tutareketwe edit tutware mathaa macio mothe ndatumira fare yakwa akijikaria ari na meeting we ngiona 7 ni kuhereirie na kwari curfew ndona 7 ni kuhereirie ngimwira ni nguinoka tondu ndire na press card ndina tag tu ya wira ina borithi thiku ici matiratambura kana niki marenda press card koguo ni ndirenda guitiririo mai akijira atiriri ona ndukamake nitaku drop. Mimi nikashindwa aje lakini mimi sikuwa akaniambia utani drop akijira atiriri lakini kuna story nataka tuende tufanye before uende home utuko nye ndeciragia kana he story cingikwo utuko no menya kwina matawa mundu awo chini ya gwikoria ndangimenya kana kura watchirwo utuko ira shootirwo utuko kana ni muthenya ithe tugithina tugishoot video utuko niyo yatumire. In fact ningetoka before your curfew lakini jo ameniambia ni video na nie ndehirwo goko ni wira na ndirabatara wira ngiuga tujeterere na video ni mugushoot video ni tuguthi gushoot tugethi tugishoot video twashoot video tukirekia kwari thaa 5 hau thaa 5 na nuthu twari aingi uria andu mathirire ndioi ado magethira yes nake so si watu wakaanza kwenda home nini na nini mimi ni masaa ya kafyu hakuna kwa gari kwa barabara ona uba stirathi alafu mimi nilikuwa tu na feel so insecure si insecure nilikuwa na feel secure nikiwa around him kwa sababu kitu ya kwanza mtu anajua mahali nimetoka au mtu like sikuwa na feel insecurity and stuff so mimi nilikuwa na feel niko tu sawa. Tugeuka riu akigua ningikara backseat riu tugithiete camera person wakigwiciria ashukire handu agithie nie tukite twi riu nona muthenya ucio ndikaraga banana by the way akuye gutwara nginya banana wow aji ni mwega atia deja goino kiagina mucie riu nie ngirehwo twi hau uguo okay wahituka rwaka wahituka mucatho uguo nona twa drop camera person niho ajirie gucenjia story acenjia story akianji kunjira uhoro wa media mzee akakani kama sasa anageuza kana kuniambia no miaka ile tugathaka tawe ndingekuhe wira o uguo no nginya regenagia mugeni na njira iriku riu nie ngirigwa ati ndigukenagia ati okay si ukufurahisha mtu ni kumfanyia videos and stuff kumfanyia kazi poa safi na anafaa kufurahia una get akijira shai uregenagia sasa tutakuwa tunalala na wewe sijui nini na nini gemwena ndore na mundu na wena mutumia mimi sikuwa ifikiria watu wameoa wanakuwa na hizo matabia na mtu kwanza ako kwa altar mtu anaabudu mtu ginara gweta kwa sorubaika kani gwekati anaongea anaongea in tongues like
aizi kuwa na hizo tabia. Akaniambia aje aika gukorwo na mutumia tari kuga atia. Kijira no mnya you are so young in this industry. Industry no kuhanikaga. Uthiaga gukorwo na maundu maingi muno. No nginya riri to no hinya mundu agikuhe wira uguo nie ngianji kumaka. Riu mwe nake ngari-ini. Twinake ngari-ini. No na the back seat hau uguo mbere. Ngari no guthira thia. Ngari no guthira thia akiheaga story icio ciothe. We rurira twakuhiriirie ntago gukinya turakinya riu hau uguo mucatha nigetha tukinye banana ngiona mundu apaki ngari side. Nona riu tuma bara agipaki no menya ni utuko bio. Thaithano hau na nuthu githie thita. Riu apaki ngari side niguo anjiri kunjira atiriri na riu we ukwambiriri kungenia umuthi. Kwisha. Umuthi. Guy, enyewe is not a laughing matter lakini mimi vitu nimeona. Kene njuri. Mundu cio ri hindi uri umwe nake ri. Ni ahuthirite kindu. Ni mundu huthirite kindu ni ukumenya. Mundu ni amenyaga. Mundu ni amenyaga. Ni unaga te sober 100% sober. Okay, mimi kulingana na mimi, okay, nie by the way I've never taken drugs na nini. So okay, for me unless sasa nione mtu anastaga hivi, that's the only way I can know. Kana modo ranu guy and stuff no anyita ugo nogo igemenya no rere according to me singefikiria lakini nilikuwa naona aje huyo dadi sawa modo na anamutumia aria maundu mahana ate no anyita na modo aruta no maitho twatwire tufundithete ate kigongone ni tigia guthaka nakio kigongone ni kiumaga mwaki kena kindu fatie gukorwo kijoke na maundu ta macio riu ni ngirigwo ni atia kiwana kiga ngari kando aiga ngari kando iruma ni ngianjikuga woi jeso okora ndira kwariria uru ngai ndiraji gukwira sijui kena kini please nisaidie tu ndeithia tu nyume haha uguo riu ngianjikuhoya ta Jimmy Gitari kakarebo karia kanyitete muhathara rukeja kuga ngai mimi tu nitoa kwa hii situation mundu aimire ngari ru ni hau ara drive akiuma gete kia mbere ayo ka back seat agikomia gete riu giaku yani geke gake ria alafu rere akomia gete ni ajiri gukuhuta hutia na kufinya anakufinya matiti keke ni ajiri kuruta nguo akaanza kuniforce nishikashike hiyo mjulusi yake akuforsaga umunyite kai ananiforce nishikashike ndero akunyitithirie ri ena wira ka ni gute gutire bathe andu me atago ngora matire indo no ngimona ngai kwanza thutha ucio thutha wake kwa niko kina kiigwa ati airetu aria amarereire ngari-ini no meciria mundu ucio marathimithwo na mirigo kumbe hakuna kitu atire wira hakuna kitu by the way nikanini fio karungo gafio so mimi niko like gosh so mimi nikakumbuka onoko ni tureretwo na ungaike na ke ni tureretwo kigongona-ini ho ria twafundithagio tukerwo atiriri tu cancel into a youth tukerwo atiriri muthenya ungikora handu hahana na hahana uria ufatie gukorwo gika ufatie gwetwa we in riu rira wetwa ni ura concept like ndura resist more niwe na ni agwika ni akuingira box tondu mundu kindu kia mbere ndungimenya mundu uyu kiria angigwika rira watu nitora bishana nake ndungimenya atona gukuumiza bas riu uria ndekire tondu by the way my channel kwina story jeriga co-host ahe musani wanjiraga ati ari onake ngari-ini ya musani fulani riu ni this upcoming artist na musani ucio akorire nona guko bishana nake agikora mundu ucio ena ngina mushinga na ndungimenya ndiwe kana wale fake kana wale original kana niki uwezi jua lakini ndo keep you nini safe like it's good una try kujifanya uko in so mimi nikamuingiza box nikamwambia aje tweke aterere tori ndo ahewera by the way turionanaga muthenya no anyita riu gure ogweka ai not wetheru I'm not comfortable kwa gari na ke riu get wafio nona arutite kinya mufuto wake yani dare na agakuruta ciaku
nie ndakuuta ndakonduta Arudita ciothe. nie ndakonduta though alikuwa anatoa lakini mimi namwambia zi no anyita nilimgonga by the way in fact nilimgonga nilimuumiza Wapi? si kwa hiyo kitu yake nilimgonga na nilimuumiza egezi nikamwambia si nimekwambia tutafute room and star no tuonane muthenya ogele kunaona ni wahewera to ginya ikoroni umo ni umuthe no anyita todo ogikiria ndewera nĩngĩrire box Ngai thanks Jesus to ndiũĩ ingĩraga andũ atia ndiũĩ na ndiũĩ andũ nĩmaingagĩrĩra mũndũ online mũno sijui iko wapi evidence sijui iko nini ndĩmwĩre atĩrĩrĩ mimi ningeanza kurekodi hiyo time ati ndio sikiza ati ndio nionyeshe watu I'm speaking the truth ni alimo siwezi juu first of all I'll be risking my life nie daima hau kidogo kia bere mimi ni mwerevu by the way kitu nilifanya nilimwambia hata sikangi peke yangu na kaanga na my sister kwa sababu walikuwa amenipea option not to thiwa kwa na nyita sigemwira tiri ni ona dikaraga deika arafu rere geciria gikoro gemenya atirere mundu uyu amenya kuri ajikaraga ani drop gate ni ariokaga hau ariokaga hau hingo ciothe riu gitigero kundu kunene muno by the way ya capital station fulani hapo hivyo before ufike bano ugo niko muiguithia na agetikira alikubali ageze alikubali kwa sababu aliona niko ati ajua amenipea kazi so siwezi acha alafu amejua ni sina kazi noanyita so alikubali notagai tu by the way daga koni save alafu kwa rio tukofio okugabu wetu kwonu adome nyumba titatha icio gukora gina tha ithano andu mararuta adome fara mararuta wira noanyita ro we higo na mundu no akurage na domenye tondu nona ni utukofio na kwari na covid na adome nyumba na ke nyine daumire na ni daiguire uru muno tondu kindu kia mbere mimi vile nimelewa na vile tumelewa nini na nini nimengangana nimemaliza shule nimemaliza high school nimemaliza college still like ko uria twafundithagio mundu rumendafati ogweka ke and then all of a sudden mundu ndweka ni murwaru ndweka ke and then ati akaeni kama anataka aku rape for instance aku rape na higweyo we ona ndore wamenya mundu rume nwanyita so mimi nilifeel vibaya nililia sana nikienda kwangu nikalia na rira ndakinyire nyumba hata by the that day sikukula ama sikupika ndaturirie marugira Ngai okoro musani ucio ugo nigu ekagira tuiretu muthenya mwa muthenya Ngai ni ukamwanika akaaniku ni ukamwanika tu andu mamenye that's what I prayed na nililia sana nikamwambia Mungu I just want to know kama unanipenda kama unanijua nini na nini hata kama ita take how many years I'll be happy ile siku yenye tu tamwanika that's nita feel tu roho yangu imekuwa relieved so ni kiria ru da rekia kuhoya guo gikoma da koma ru niguo after 2 days nina nanipigia mina najifanya tu hata sikumuitisha hata shilingi hata moja ni damwede tu direda wira first of all no jari oria direda itakire hau gari akojikatia alafu dekora ihu urugotire kindu akojika nake ugo niguo twora nirwo nake twora no nake uguo story ya wekete ni ya gwikira do story ya dekete no mucione YouTube aya no si gwikirwo saizi niliona ni moja iko siji zingine zilideletiwa ama ni nini yes studio YouTube no nie diarehirwo na shiringi by the way na adogiri moragia aterere by the way mbona wasichana wanatakanga wanakubalingi kutumiwa nini na nini joke jeri aterere modo leo kaigwa muiretu ni arekire by the this people are so desperate me siezi blame anyone uthomithetio na thina ni urenda kurira thina kwanyu kuhana na kuhana alafu guoka you are so qualified somebody just want to give you that opportunity kwa sababu we todo
tondu wi muiretu ru no akuheire wira agigutumagira no anyita so we na wewe kulingana na wewe maswali yako no korwo ndureretwo wega niguo koraga tuiretu tura fall in agakora kiria me I know some of my friends wengine saizi wanakunywanga ARVs kwa sababu mse alipewa opportunity ya kazi na mse akampea in a wrong way no anyita theci motore wake no korwo ni ara drive uharaganite no anyita no rewe ni ona njokagiria ngai ngatho na kabogo na itamenyekire tene by the way ona kabogo tondu tokorwo ni ngiathirire tene ona kabogo na mutamenyekire channel-ini ino iyo tondu ingituire ta ngombo by the way tiganenie kaire tugaka niko ndateithirie tiganenie kaire tugaka nini ndainuire no anyita ona kuria kwa hanikire na kuweini keke ona kabogo that's only what I say mundu uyu ri maundu mothe mekikaga kwa wega ni gucoka niku hewe ke gwire niona ni dahoya I swear before God by the way I'm not here just to give a story at ndo trend ama nini ke na ke to ni hoyaga ngai na nitureretwo kigongona-ini hakuna mtu juu mamu alikuwa na hostiwa sana na the so called artist na thaici njokagiria ngai gatha at least nikiona mamu ako inoro so sikutaka ku break that nini iyo bond yao yes nianze kumwambia mama unajua usiku unaenda na ni hataki kuita kwa sababu ya hivi na hivi no anyita riu ria ndekire ndiaririe ota mutugo ndiathire ngimwira uria nderire o my sister Wangeshi Wamboi na Monica they know the story by the way waneza tell what I'm saying niliwaambianga na tugetheka muno by the way twelete gukena Tugekana dodo arere hadi saizi like msianza kuona wewe juko desperate sijui kwa nini ati bado kanalia mimi never ati tulikafanyia sasa saizi bado kako chini akajawa hiyo inishtuange mimi so hema maundu maripukire online page ni ya Madam Hakihinga ndirikanaga none maige makoretwo makirifuka kuu because na gotire mararipuka muthenya page yo yani kagandu kwa yakanite mwaki kwa mwaki fiyo no ni yake ngwire muthenya umwe my sister called me akaniambia Mary ebu angalia page fulani na fulani nikamwambia mse fulani ana trend toka ruwero ni sister yako igira page fulani yes my sister ni ajira atiriri mse fulani ana trend nini na nini we ni ndaigire ndiwe kana ni gukena kana ni kugosha kana ni gwika atia ni feel too relieved madera ndathire nini ho ndamenyire mangai ni igwa mahoya na ngetikia ati ni mamundu cakoretwo akihuthira iritu uru anikitwikite atia no andu mahota kumenya ningi thu wahota kunyitithania mahota kumenya atiwege kihane tari kumuthukiria rito ni moi maundu maria matrendaga thini wa page ya Madam Hakihinga he ingi makorirwo maki expose so how ni tondu wa maundu matiganite he was among them na no kaundu karia andu maugaga hau uguo no ta karia ni ndendaga kugererio ona ni ndigaga ruma ni ngiraga andu atia woi mimi Mungu ananipenda sana na ndewa ngai munene ngi ugikirwo ihu imagine ama tu ugonje nimenyeke ngedeke ndimwire adaya ona the reason yenye sema hivyo sijui nini na nini anataka kukukula hapo na hata anata CD no anyita mundu cia kurwaria ndakwira my friends age maturaga manyuanga kiria manyuaga ARVs no anyita ni tondu wa kaundu kanini tu kiugo wira na ugakora mundu cio ni agutumira uru ni iyo kujini nini adi weta muiretu ukaigwa uru we mimi nilifurahia alafu were he kaundu kamwe kadakaririe na Kenya by the way he tuiretu tweyumiragia though I was not among them tweyumiragia tukauga ona ni ndanekwo makaumira magauga na ndanekwo ni mundu like bodo frani anagereria kaundu kahano guo sijui ke ugakora Akenya makamu attack makamwira atiriri where is the evidence where is the evidence keke nake ndimwirire atiriri to ginya ati riu mtu ako hiyo situation unatafuta vile unaweza jitoa kwa hiyo situation utarecord sangapi kukuja kuonyesha ati ninaongea ukweli that bullshit we cannot do that it's either you believe it or not by the way kwa sababu
Osho, like, that was so unprofessional. First of all, uthomeire wira ucio, you are doing professional things nini nini kuona riri guka atejaje kugati kwa hanekire kina tondu ariri kwena tuiretu tungi by the way wako college na watu wataendelea kufanya masko na andu no marethi na mbere na kuina kamis no marethie na afu gakora mundu ungi gakwira atiriri niki utaithanaga na musani fulani no aguteithie kwanza kwina gathina kau no andu ingi upcoming Uthia ginya ona ni urenda ringi ukimushutika story ataithike no ona mentality yake wa muthikagirira no anyitirwo guoko anga ni mundu ena igweta anga mundu ena nega ona tukameraga ati ona kafaruta rwimbo rwikire YouTube ugerio na gusukuma na radio no kunyithwo guoko uguo hau ni ho andu ingi maraworira riu ndiwe kana okoro maga guthikiriria kuma kuri thina ni ndamuhe example na nie mwenyewe kaundu karia ndanagetha ndiwe riu makwirwo no njeta ni kwambie it's bad kwihokaga mundu na kiugo kia Ngai kiuga atiriri mwihoki mundu ni murume okoro rehoka ati musani fulani ngina riri agakunyita guoko niguo uga shine kana njata yaku igakuregeshangarara you are so wrong that's what I believed back then ngina umuthio but sometimes I feel bad no they should go by the way ai mi Mungu ameniharden ona mugi atia Niyo meko. Ona mugi ati sijui ke kurahanikira as long as I know kwenye Mungu amenitoa ile process God amenitake ku heal juu kwereria ndeshokagia mundu bethe hega story ndekaga na igona ti channel ine yakwa ndekaga ngakora andu ma commented kindu negative ati this girl could have done this ama amevaje ama sijui uso yake inakaje gadelete Sai hakuna kudelete. Ai, ona mseme nini? I don't care. As long as I know though kuna kitu na trying kunini kuambia wase usiwahi kuwa desperate. People will take advantage of you na onokorwo tihahodho by the way kungangana peke yako no ufike no ndugetikia ati he mundu ngikonyita guoko ati nigetha riri ati nigetha make it kenake wai twanacemania na maundu maingi muno nitugukanga haha nitugucokanga mundu akunyita guoko ri ni Ngai mostly you trust in God ona ithe gukinya hau tukinyite no Ngai ai tungereria kunyitwo guoko kana mainstream media ati riu munyonage kuria nenie kuria ki ni Ngai ndakwira ni Ngai riu ri karugano ko muthe akiumana sama wega twega Yes, at least nitwathomithia andu turathomithia riu kairetu karia kena kuu uguo na mustreiretu no thiko ici nginya anake me affected he handu ndirathire inde heana karo ndikana yore ni host riu nani heane karugano inde heana karugano no na ithe boy child tu ni kuru like ni kuru gukunja riu ri riu twakinyia hau ri no nyende hihi utwire riu ri riu ni atendera kuri Nedikerire niciumire nene nedikerire rugaro-ini biũ situation iri ari ugucoka overcome atia trauma iri wagereirio tuko ucio prayers prayer you know I was so arafu riri ngithoma kindu kingi ti wega kuigira maundu ngoro-ini it's good you speak it out no anyita ndirikanaga unaona hiyo kitu ili trend online na stuff and stuff muthenya ungi twina mam nyumba uguo akijikujira tiri mere niona maundu ma social media tondu yake agikwire by the aini angi me hau amwe twainaga nao tene ona matioekaine by the way na saizi wamejulikana na kuna tu vitu tuna happen nini na nini online nini na nini leo akijoreke kigimwira tele mambo by the way kuna kitu sijai kuambia unaona nani unaona msanii fulani ali ashai nifanyia kitu kai yenye unaona imepostiwa hapo akanipitisha nini na nini so hiyo kuongea sasa hiyo ni speak it out unaona kindo kia bere kwaria ni gukutumaga heal no ti wega kuigira maundu ngoro-ini no riu kwaria na mama kajikujira keke ndugetikire ona depression ti ndukamehekanya nona the moment devil anakwambia hivi na hivi unamwambia mimi ni wrong number no anyita haria wari tiho ri thaici no anyita arafu ukakoro kiaria na andu aingi ukamera oh no kindu keigire that's one thing to heal arafu kindu nona ni ndahoete riu kuona ningi ni expose riu ndaiguire niko free kigwa ngoro ya horera
ngigwa ngoro yahorera na ngirange tondu kindu kia mbere wonete mundu ta ucio anikitwo hau uguo we wa gwitwara nigetha wikwo uguo we niwe muru by the way ona gwetha mundu ta ucio na akunyitirira ikeno unajua the reason why I said God muthenya umwe ni ukamwanika ni tondu wa riri nigetha ndakathie na mbere na mawaga ndakanatekere another person like asitekie mtu mwingine advantage lakini sasa kama aje expose obviously angeendelea kuguthi na mbere na kuhuthira ciana ciene alafu ado how maji kukate unafanywa nini na nini wase wako na shida huku nje acheni ni waambie ado marada kuorera umaskini ado mena mathina ni dibre maga by the way nego I don't blame them riu ri nitwakirikia hau ndeto iyo no nyende riu thaici alafu we ndikarigana kaundu gaka juu unaona kuna vitu mob sana ontorio kaha muthenya ungi na twariririe maundu matiganite juu unaona sasa that one I have given my experience na ke he story dakoretwo ngika ya mundu gwitwo giake-SHOCKING in my channel na ugikora nie hakwa ijuge channel in this big show ya muhia wa maige nie ndio aine na giake-SHOCKING na diamoe ni ndamushidacemanirie nake githurai akinibega akijira ndimuteithie na nyimbo magana mana na ndieciragia no expose musani fulani he musani akorwo ake-expose hau na akimugweta ritwa riake no anyita so for me I distance myself from that. It's not me. No the way he uria ukorete watu wanaanza kunishtua wanaanza kunitumia to threat. Yes. Taireko. Mse anaanza kukwambia ni withdraw that video singe nini kasi jasikize ule the other side of which let me tell you kama leo umefanya story umenini na nini si another video ndio utaka mueleze utafute huu mseni na nini na mi personally nilikuwa nimetafuta nilikuwa nimetry kumpigia simu na mwambia hivi na hivi kuna kitu inaendelea ni vile hatujakuwa tukinini nimekuwa nikinini roga kwa raterere ndio mara kwera ke ati wewe una risk maisha yako utauliwa sijui nini ate gina ugakora ni urahuriro thimu na private number. My God. Wakwambie mimi hata nikwambie bedhe kama saa hizi any event ama any interview yenye unafanya tunatumianga pesa kwenda location na nini na nini leo wale urako kaji kwera modo withdraw do you know the struggle kupata hiyo interview. Are they even taking the nini covering the cost of shooting that interview? Unaona kujange tu hivyo unapata tu ka interview hapo inakuanga ka process kupata hiyo kitu ndio unini so hiyo sioni ikiwa poa na nimekuwa tu nikiambia wase mimi I cannot and I will not withdraw that video what I will do nitatry kumreach once again arega kwaria ni ngagioka okay heane mwena wake wa story yes tondu ivyo na marwa ma media ndukiri namo yes bas sisi tu bloggers mnaona hivyo tena nitugite shukuru na nituthomeire wira uyu riu ni ndiramenyo kiria ndireka niguo na riria ndaruta Mount Kenya wira ni mamenyaga kiria ndireka yes uguo threats umwire threats ni tumenyerete by the way ngiamba kene threat ni jaji bitaba yako arito ndracenjia uguo once we do a story here and tukimenya all the possible repercussions it's true but until ukioheana mwena waku alafu kindo kimwe andu mariganagirwo we are supposed to be the voice to the voiceless mundu ucio tarahota kwaria ku uguo twi haha nigetha twarie on his or her behalf no anyita tondu arere bethe ndonire mwekaga story ga Triza and then akasaidika no anyita so mbona msiangaliane positive sometimes alafu rere marada kila time tuambie mambo mazuri kifanyika ati wako ni mkiria yetu mambo mazuri kifanyika leo we nyende ukorogira ereri tuitowega ningi kwaragia uhoro wa negative ke na ke ona tiga bethe most of the time unakoraga tieroreri kana ke tondu riria wona mundu kana journalist hahoguo we are supposed to be the voice to the voiceless mundu ucio tarahota kwiaria mundu ucio uhinyereirio kio cha jamii yes mundu ucio hinyereirio ni aretha justice na riria turethera mundu fulani justice to wega ningi gutuhura na kinaki tondu nona mundu to cio ni kuiywo yitwa akonetwo bia riu riria turoka ha kugeria kumwethera justice just because somebody is
renown ama mtu ni famous nini na nini anatumia maybe powers zake nini na nini kutry kunyima huo mse justice, of which is not good. It's not right. Ni vizuri tunapigania pia justice sisi kama Wakenya, na kama uko hapo hivyo wasanii fulani nini na nini na muginyere no demotivate Mahena hapa. Kama ni tekilo advantage. Yes. Alafu no gutare maundu matigani nimeona vitu kadhaa, maybe you are down there unashindwa ni nini unaweza fanya nini na nini onakorwo ndire mutarani heka ugega ya hete no jarerie my social media accounts show the net triple M favored Facebook dena page, Instagram na TikTok na YouTube ni Gekeno TV oketwekenere amugarogeni muturire mwega. Wow, nagusia ni guka huko tuka host rimwe na dina mahena ba namba ndo heanite. Yes, ya Triple M Media ni 0754 172 299. Chokera ringi 0754 172 299. Yes, murari umwe tukoranagiria na Triple M namba yake niyo atuhe ni rugano rwa mwanya, rugano rwa tufundithia maundu maigana ona, especially kwi mundu upcoming, mundu we urenda kunyitwo guoko niwe gukenda kunyitwo guoko kamenya mundu urakunyita guoko na njira njega na hihi wina kuunja wanagerera kaundu ta kau Triple M agerera namba ni akiheana no mwaranirie nake mutarane merikana matatu kana share nake kuhitukira platform yake ya Gekeno TV. Mwakima haha mukinya kure wa Gekeno TV, mukinya Facebook ni Triple M Triple M favored na ndirahingura page ya Gekeno TV pia na hingura page ya Gekeno TV no goko haha tumere nina ni mukinya kure muhia wa maige mwena wa TikTok mwena wa Facebook ni muhia wa maige tukurekere muthenya wa umuthi. Until the next time, bye bye, tunawapenda sana.